ndabizi nukuri namakosa ibyo mvuga nushaka ntugite ariko nyemere. Good morning students. Ko shana ntabwo nabigisha icyongereza. None kuki mbigisha ibintu bikabananira? Nabibabaza nimubisubize. Kokererewe sha. Ishati yasuko yacitse mu. Iki cyana ibintu nabikigishije. Cyana se wabyara. Ntabyo ariko kitagira no na discipline. Ariko ubundi gutukana ntabwo ari byo by'ingenzi. Reka twicare twita. Good morning students. Good morning ngore kare. Good morning teacher. Ariko iki cyana bakinumyeho. Umuntu muri cyo ko naje kwiga. Harya wizeye cya. Neza yahera. Niza mwiwe. Mana yanjye. Ibyo tubireka twikomereze twige. Ndagwa rushya. Sinabonye gutari kwiga ntabwo. Abana zabagiranira. Sawa twagiye. My name is Nedegati. Akubuni kugenda kuzira byana. Akubuni mwese muvuga amazina yanyu bavuye mu kiri. Wagati, what is your name? Where do you work at home? Nitwa Mungoka. What is your name? Rega ngira ngo amazina nka ameze nka yishuka ngiye ni Sasu. Nende gatusi iki niki ariko ngiye ntaga nayashobora nyine. Urashize no. Jesu we.